Mĩhang'o ya wandĩkithia wa ohwo njera-inĩ ya Naivasha ta aikia kura wambĩrĩirie na gũcokanĩrĩria ohwo aya na kũmahe gĩthomo kĩa ndagĩka nini gĩa kũnorwo bata wao wa kũnyita itemi mĩhang'o-inĩ ĩno ĩrĩa ĩratwarithio na mbere guothe bũrũri-inĩ. Ni haki yao na tukaona ni vizuri tuje tuwasajili, na tunaona kwamba nambari ni kubwa. Tunatarajia kusajili ikiwezekana zaidi ya 1000 wao wapiga kura, ingawa labda kati yao kuna wale ambao wamejisajili ama wako katika sehemu zingine, lakini tuhakikisha kwamba tumeweza kusaidiana nao hapa. Changamoto kubwa ile tuko naye ni kwamba hawa ndugu zetu wengi hawana vitambulisho, lakini tumeongea na watu wa vitambulisho na very soon wametuahidi watakuja kuwakatia vitambulisho ndio waweze kusajiliwa kama wapiga kura. Mimi sikuwahi piga kura tena hapo hivi nyumaye. So saizi pia nimeona nijitokeze niwe mpiga kura mpya kwa sababu mimi ni Mkenya pia. Mũrũgamĩrĩri wa IEBC gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Naivasha David Boy arauga harĩ na gatithio gatagatĩ-inĩ ka andũ ethĩ ga kwĩyumĩria kwĩyandĩkithia na ona igeria rĩao rĩa gũtambũrũkia guoko kũrĩ o rĩtirahĩmbĩrio. Kwa hivyo naendelea kuomba watu wa Naivasha, tafadhali jitokezeni, kwa sababu tuna takriban muda wa wiki moja. Mjitokeze, mje mjisajili kama wapiga kura. Hatujaelewa kwa nini, kwa sababu tumejaribu kuwatangazia, tumejaribu kwenda karibu na wao, hata kwa mashamba ya maua tumepewa nafasi tukaingia kule, lakini idadi ya watu wanaojitokeza ni finyu, ni ndogo sana. Hatujaelewa ni kwa nini. Gĩcunjĩ gĩa 9 harĩ 100 kĩa aikia kura erũ arĩa matanyĩtwo kũingĩrio register-inĩ ya IEBC no kĩo kĩandĩkithĩtio ihinda-inĩ rĩa ciumia 3 rĩrĩa mĩhang'o ĩno ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano target yetu tunahitajika tusajili watu takribani 48,000, lakini mpaka sasa tumesajili watu 4,300. Hiyo ni asilimia kama 9 hivi. Aikia kura 145,000 na 385 nĩo marĩ register-inĩ ya tene ya IEBC. Rũhonge rũrũ rwa gĩthurano rũkiuga rwaya kwaga gũkinyanĩria matanya ma gũkinyia aikia kura 200,000 mĩhang'o ĩno ĩgĩtirihwo kiumia gĩũkĩte. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu.